Чувашинри агропромышленность тыдыми адаланза вырать. Ялды бурнышта хотлықпа хуларинжен нембеде кая юлмаз. Терлі программа булышны бейшіне шулзем даваще, вылегчерлік фермизем, пахча жимеш, ширла үстереген теплицезем ұжылаще. Производствозем ішлеме бұшлаще. Шамрық сенде юлашке жылзенже хуларан яла давранны зизінет. Тети республикари ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Шамрық сенбе аслы ұру режинзенбе тел булза иртне жылғы кадарду зене педемледетси, малашныхи тілі зене палырдасы віземжін елана гіне пулым. Чувашинри агропромышленность тыдымне пөлдір 20 миллиард тенге ытла уйырны болны. Укшан пызык пайне үзен дорандуза елегензене вылық чарлық тыдаган кужалық сене уйырны. Ял кужалықне адаландараз тепри ялдырықне комплекс таладандырмалды программызем тулым бурнышланны. Палах шакыдардузем ял кужалық министерстве общества канажыбе агропромышленность шри аслы уружинны зембе хастар жамрық зембе тоғышла ішлене бежіғынны. Кажан пурде прилежутлась. Возьмем каждый год, когда хозяин урлы иртереш. Он зарубушне халах подель был загалазись. Депутат земде, советник земде, тогда это земде. Шамба сюцея вапр, подшалах программе неде. Он зарубушне подшалах мэле положу барасы неде. Каждый условие зене сюцея вапр. Пөлдір шандалық тебе бұлныбе Чуваш шәрішченне шомыл бұлмары. Шамбада производство калыбышы самайчакны. Шабақта аграризем пужус маще палыртны шул ербе малла дағанашы. Тәрлі программы баузы груза вейл медіржашы. Патшалық візіне аллы ытла тәрлі программы бадандырма, грантпа, укша уйырма қадыр. Күжалда візіне упразағы барашын. Кажал хежілданы бір, келді хушма хужалықра. Алпахара депірінде. Шырулми үстерзен, пақша жеме үстерзен, ашкага ешедендерзен. Тада сет үстерзен, сет пергегалас бұлын качага зыдеде көрет күнді, сурух кага еде. Шак тогакланы худсене тоже бұштарзы болмала. Каранынде патшалық ставка земдавати хамыр регион. Халчен ялахлы хегалачыма фермерзене пулжу барадыр, пузы хужалық сене барадыр, а перевали жуктезі. Но зем, күнде пір условия бұр. Хальпурде галача пірі самозанятый бег регистрироваться думала обязательно. Регионда пызык инвестиций проект земде нумайланы ючержив зембе суду или дувасити калгал бырать. Пырымах Чувашчине юрадащие кемпирен инжитри кюржезем. По данным октября 2021 года, Игибинти ширымбырымы шулда юба уехынче пытим кадардусыне пурнышагыртне. Агроэкспорт калабыша $2 миллион баданлашна. Ючерши зембе суду лютова сөш адаланать. Чертовара пуштарса тербеле сөш калгал бырать. Хымла Чувашсен симе сылдыне. Куенебе тухышлы ишлеме малашне батшалық полушма хадер булны петизавындарать. Ялдыр хинже бурнаган земде пәр вырындалар машы. Халық пужарывы бе бурнышланаган проект земпәлдер тоғыржыр вұнығылты таран житне. Күжалда візіне пұр елінен пұлышма тәлле влартны. Шул земде дуза барать, шыл земде гірце барать, гаста дума болжать. Шакна буланде ялғал химала далма болдырать. Шен я балазын жинде вот ялда ширлазым қыса үстерме, нумай май барашы мынзіне. Ялғал шын мынзіненде. Республика Галарымбали, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин.